Došli smo ispred ministarstva da tražimo otkazivanje NATO konferencije koja je zakazana za 13. jun u Beogradu. Hteli smo da predamo zahtev ministarstvu gde tražimo informacije od javnog značaja, a to su sledeće: na osnovu čega je doneta odluka o organizovanju te konferencije u Beogradu, da li je konsultovan nadležni organ Skupštine Srbije koja je proglasila vojnu neutralnost i da li postoji saglasnost Skupštine. Takođe tražimo specifikaciju troškova organizovanja te konferencije i koliko novca ide iz budžeta Republike Srbije i da li postoji neki drugi izvor finansiranja te konferencije. Smatramo da je to uvreda za sve žrtve NATO bombardovanja, ne samo u Srbiji, nego širom sveta, organizovati jednu takvu konferenciju ovde. 12 godina nakon što je zemlja ruinirana, bilo je 3500 ubijenih, 10.000 ranjenih, materijalna šteta koja se procenjuje između 30 i 100 milijardi dolara. Bombardovane su bolnice, izbegličke kolone, kulturne institucije, civilni ciljevi i smatramo da politiku NATO-a ne treba Srbija da podržava organizovanjem ovakve konferencije, pre svega zbog odluke Skupštine da je Srbija vojno neutralna. I ne samo što su bombardovali Srbiju, bombardovali su je zabranjenim i radioaktivnim oružjem, čije posledice još uvek ne možemo da predvidimo, a nadležne institucije o tome ne govore. Za početak se ja ne sjećam da je uopšte makar u Srbiji bila ikakva debata o tome da li se ljudi slažu sa tim da se ovakva konferencija održava i da li se ljudi slažu sa tim da uopšte naša zemlja pristupi NATO-u. Mislim, za početak sam protiv bilo kakve takve neke inicijative vlasti koja će biti potpuno nepodržana od strane naroda. Sa druge strane, ne slažem se ni sa tom politikom da postoji jedna takva vojna organizacija koja prosto, videli smo šta je radila u Jugoslaviji, isto to radi u svim drugim zemljama, prosto ne mislim da takve stvari treba funkcionišu, ali i sa druge strane isto tako, mislim, ovo pitanje tajnosti organizovanja konferencije u Beogradu isto skreće pažnje na to, tajnost politike naše zemlje prema podržavanju nekih ratova širom sveta. Generalno mi ne znamo, na primjer, ni kome Srbija izvozi oružje, za čije potrebe i tako dalje. Mi uopšte to ne čudi jer vidimo to da makar sadašnja vlada, a pretpostavljam da bi tako radila bilo koja vlada ovde, upravo to i forsira kao politiku. Znači da će se neki članovi vlade izjašnjavati, raditi prosto ono što hoće, očigledno u dogovoru sa ostatkom vlade, dok će ostatak vlade da glumi neku neutralnost ili nepodržavanje čak. Tako da to uopšte ne iznenađuje. Zato što smatram NATO imperialističkim projektom koji je zapravo pretnja miru i stabilnosti svuda u svetu. Dakle, počeši od Balkana preko drugih krajeva. Dakle, bilo to Irak, Afganistan, mislim, prosto služi za to da se sprovedu interesi krupnih sila zapada. Zbog toga što je NATO ovde bombardovao 70 i kusur dana našu otadžbinu, što je ubijao nevin narod Srbije, onda druga stvar, zašto sam protiv NATO? Zato što je to udarna pesnica zapadnog imperializma. NATO ne donosi mir, NATO ne donosi progres, NATO seje po svetu samo smrt, uništenje i razaranje. Konferencije, ja smatram da je nedopustivo da se u Srbiji, koja je bombardovana između ostalog kao i 50-ak drugih zemalja po svetu koji su bombardovane od strane članica NATO-a, mislim da je nedopustivo da se taj samit održava i ovde ili bilo gde u svetu i smatram da ljudi u Srbiji treba da se organizuju, da se ujedinje u jednu vrstu fronta, kampanje koja bi se organizovano borila protiv održavanja NATO skupa u Beogradu. Ne treba taj korak, ja ne bi ni ulazio u taj NATO, a ovo jeste na mala vrata, tu nema šta da se priča. A što ne sprovede referendum, više od pola bi ljudi bilo protiv toga da ulazimo u NATO. Šta će ja u NATO tamo bacao bombe? Ne mogu zaboravim tu godinu kad smo svi ovde se čuvali od aviona i od svega. Zašto? Da li se osjeti prevareno? Normalno, jako prevareno, jeste. Taj parlament ništa ne radi, spava, drema, lepe plate, šta? Svi čuvaju svoje stolice, mi radnici jadni ovde na ulici možemo da idemo da kopamo vinograd i ovo ovde da čistimo, to je to. Nema drugo tu šta da se priča, mislim, sve je nešto zavijeno u neke folije, nešto ko kiša, ko Kragovica, niko ne stane da kaže istinu, nego sve nešto ovako, a istina je jako bolna, mislim, tu nema šta da se priča, Srbija je u
katastrofalnom stanju i tu ne može jedino samo neka budala može da veruje da ćemo mi da izađemo iz nekih problema ako budemo u NATO, ako budemo primljeni u Evropsku uniju, evo i Grčka u Evropskoj uniji, evo koliko. To je katastrofa. Hvala. Nema čak. I don't know what this world is coming to. Yes, the rhythm's a rebel. Without a pause, I'm lowering my level. The hard rhymer, where you never been, I'm in. You want styling? You know it's time to get D. The enemy telling you to hear it. They praise the music, this time to play the lyrics. Some say no to the album, the show. Bum rush the sound. I made a year ago. I guess you know. You guess I'm just a radical. Not on sabbatical, yes, to make it critical. The only part of your body should be partying too. Pass the power on the hour from the rebel to you. Hey, yo, Chuck, man, I don't understand this, man. Yo, you got to slow down, man. You're losing them. Radio, suckers never play me. On the Nema pisarnice. Otpravnica mi to sam drugi da a tu ne može da se predaje, pisarnica ne postoji. supreme, loop for truth.